chibai ule voin hi zu ni somni pakua sangni le somni pakhat thole ni ania voin chu Aung San Suu Kyi thu boy rel chung arai mai thei ti thu mang hianin bul han tan ta ila khung ran mek state councillor do Aung San Suu Kyi thu boya riat puitu dorzon ni lai an oma heng mi te ko le zo fia chung hi ala rei don awangin rin ain hun adai rei don ni in Suu Kyi ukil u khimang zo an thotan nia asoi chu RFA chu nimin khan tar lang ani Julai tha sang ni le somni pakhat thatop lama khan do Aung San Suu Kyi case hi achin fel thei don ringin dan lam boi puitu te chuan an bai se vena a thu the tu mi somni pathum zet zole tur an la nei le wangin Julai sang ni le somni pakhat thachunga an zo mai don lo thu au kil u khimang zo chuan a soi nimin khan nepi do special kota atum thumna atan do Aung San Suu Kyi le president U Win Min te chu kota anin lan le a do Aung San Suu Kyi hi environment ti chazonga puna section somni panga communication law bo chia puna section paruk bungrathon le lak lu dan bo chia puna section pariat te chu akhing tu tenen in ma chonna ko ta soi ani thu do Aung San Suu Kyi ukil pakhat do mi so chuan chanchin bumi te ashil ani hemini vekhian ko ta in lan non le an ni hloma do Aung San Suu Kyi president U Win Min le nepi do council president Dr Miao Aung te chu ramchung ti boi tu puna section zanga panga b te chu sipai te chuan article le thalak te nen pharin thutluk na siam antuma do Aung San Suu Kyi hi thu boi pasari or tir ania athu boi or anga thutluk na siam zel ni ta se damchung lung in tan theina ani thudang longai thaila Rangoon region Tamui township aweya kongkama Myanmar commercial bank veng tu security police pakhat chu silai keng then khatin an kapa voin sundar som pakhat vel khan athi thu riat ani Tamuya om pakhat chuan police chu bank veng tu ania a duty line silai keng pol khatin an kapa anni chu antlan chele ngal police lamin an kap zuya ma se an ka fulo turin kalo tong taya ka tong tai na hlo tling ani ti in kheten media a thil ani in kana a thlen zo nu chuan sipai lam chuan Tamuya bali mos chak aweya kong ayu kong chak tapembaran kong le ataka kong ton tir te chu andang chat veka kong om le kal te chu an chek zela chuti lain sipai lam chuan mithen khat an kana lama mi pakhat athia meche pakhat po ahliam bok ani tol chung mi mita mutu pakhat chuan motor pakhat an kapa meche pakhat ahliama driver chu athi arin om meichia po thisen asuanga sakhop mai motor chu atlan lai ania ui chau sipai hoin anpong ka ani berti in asoi tun thlengin sipai te chu veng chunga an lom renga sniper then khat chu building in sang chunga in ring rengin an la om ani Mandalay lam lo ngai thla ila Mandalay region Singku township Swepi Auposa police lubok tep pain chuan police chief deputy chief of security Suesai u chu ni zandar so pani vel khan akap hlum ti riat ani nimin zuni somni pariat zandar som pakhat le chan ve vel khan police ve tho te paya chuan police chief Suesai u chu silain akut dinglama voihni abiang dinglama le bengbula voi khat ve adula voi khat a oma voi khat avayin voiruk akapa Suesai u chu thingalin te paya ero chu Singku township police station a hren ani tual chung mi pakhat chuan ni zandar som pakhat vel khan Swepi Auposa tangin silari ring vak lo kan thia police camp a boy deuh neu wangin pon lam nilovin camp chunga ti a hriat thai police camp pa light te chu an off ngal veka anua silai puak ri voihni kan thele a private car pahni alo thlenga sipai motor pahni aron thlen bel boka camp pa om ho an enfi anua sipai motor chu aled le a tlom ngai ruang phur motor lo thlengin ruang chu puana tuamin an phurta ani silai chu voiruk apuak ti in asoi police chief deputy chief of security Suesai u ka phlum tu hi lan chuak theilovin an man thu tual chung mi te chuan an soibok ani mobe lam lo ngai thla ila mobe khobula military council ten bike chuang thalai pani te chu kapin pakhat athi nimin zuni somni pariat lai lamdar level khan Sen state le Kaya state in Rinabul mobe khokiang yoka ta khole pinta kho inkara bike chuang thalai pani te chu military council sipai tan loka pin pakhat athingal ti hriat ani tol chung mi pakhat chuan yoka ta khole pinta kho inkara bike chuang thalai pani te chu military council sipai brigade zali somni pani ami ten chan le wang om lavin an kapa thalai pakhat athingala pakhat jok chu atlan chuak ti in asoya mi pakhat ve thung chuan
yoka ta khole pin ta kho inkar thlan mual bula bike chuang thalai pani te chu ka an nia bike le phone te chu kalsanin pakhat atlan chia pakhat jok chu athia tun thlangin tuman arwang hi an la ron la lo ti in asoi mobe a hian in kabri to lo turin tual chung pdf tele military council sipaite anin berema in ka hai an puan lain military council ten hetiang hian civil mi te an ka pani dalan mai chia ka hlum ani vele ta rengun dagong chimlam thler somsari pani venga administration officer clerk mia thuai ka hlum ani nimin zuni somni pariat lai lamdar nga le mini som panga khan rengun region dagong miu tet chimlam thler somsari pani venga administration officer clerk mia thuai ka hlum ani thu khomi puiten khetet media an shil ani mi pakhat chuan ani chu thler somsari pakhat na bazar atanga a holam thir sakora achon lain silain voithum ankap administration officer clerk na thok ania mithin chetak ani a eru thin boka military council sipai tamhan ruwa pakhat angin a om ani mithen khat chuan sipai hna report tu dalan ani antia damdo in anpan puilain kong laka athi ti in asoi ma mia thuai chungta jinga mi pakhat chuan kanu tei kha dalan ani tia an soi thin hi chu karel ru anom lo khom mai administration officer khan mi anman lo na tura lo dang thin tu jok ani asin he thil a thlen nuwa dalan tia an soi ta chiam hi atwar tu lam hi min ngai tua vera u ti in asoi ani rengun mai ba ka ramchung mun tina military council sipaiten hena report thin tu nia an ngai venglalte military council sipaite man ruwa lo tang to te chunga kutan thak hi ni tin alwar zel ani ni zandar kovel khan rengun mun sang sanga bom thokna chi puak ring chi apuak na sa a take ta township ate town dogong township ate tan hlin township ate apuaka mun hladeu atang po in building anghor dur thai ti in an soi ani tin kan chun township a dalan lar tak kai pui an ti mai chia chi tha ani tukin zuni somni pakua jingdar sarile mini somli khan tin kan chun township gaphu tu e bazara sipaiten hena report pechin tular tak chia chi anti mai chu nai vai taka ka hlum ani thu tual chung mi ten yanggong khetet media ansil tual chung mi pakhat chuan tin kan chun township a gaphu tu e bazara anka pa mi pakhat athi dalan antia arwang po anron lato veng chung mi ta chuan aming chu kai pui chia chi ti in an phu a an chen na kong zawe ya veng chung mi chu dalan kong ti in alar khop mai he konga kongzo te chu police ten anman thina tlan sia te chu an soi sa thin an ti aka phlum tu hi mi pakhat chau ania nai takin akap ti in asoi he menu hian sipaite bazara lo thlengin dor an khartir veka thuzo fiana an nei ti hriat ani yin ma pin lam lo ngai thla ila yin ma pin township kapeng khuwa a sipaite report pechin tu piuso thia pol jinga mi pakhat chu tual cher silai tumi nena nai chil taka ka hlum ani thu ka pain khomi puite hne na tanga hriat ani ming thup tual chung mi pakhat chuan an ka hlum tak kha aming chu yan nai ania hepa hi terrorist sipaite hne na report pechin tu ania sipaite kong ko mu tu ni in ama ngai po piuso thia pol tia in chalin khomi puite min vo thina chu tiang mi ania wang chuan an that ti chu achianga ma se eng polin nge that ti ero kan thelo ti in asoi ka pain khuwa hi yinma pin district chunga kho pakhat ania april tha ni somni khan terrorist sipaitenen anlo inkap to a tual chung mi pariat ayatlem lo thi in khothen oma po man an nei nual thu hriat ani yinma pin township a tho hian bom chil pu awangin police commander telin mi pathumin hliamna takan tuar sakai region yinma pi township yuatet khwale chauntara leibula bom chil pu awangin police commander telin mi pathumin hliamna taktuarin andin hmuna that lo thu yinma pin pdf ten an soiti in Myanmar Khet news agency chuan atar langa bompuak awangin military council sipaite taksapum pui an hliamna sat thu le an ngai tu am thu hriat ani tual chung mi pakhat chuan police commander chuan ahmaya hliam atuara ataksa hnoi lampo an ngai tu am hlom ti an soi ka hria ti in asoi nimin chun dar khatvel khan yuatit le chi kho inkara military council sipaite le tual chung pdf te anlo inkap to ti hriat ani min chian lam lo ngai thla ila min chian lama sipaite lal venglalin alal ashot Mandalay region min chian district nganzon township kula khua
sipai teruat venglal angzomin le apolten nimin zuni somni pariat zandar sari le achan vevel khan tual chung thalai mi pathum te chu motora su in tha hial antum ti in tual chung mi pakhat chuan asoya thalai mi pathum te hi ngan zon township atangin bikin an lo ho a chu angzomin le apol dalan te chuan motorin an suwa bike ma a kong dal zongin an ding boka sema vi an tum lai chuan thalai pathum te chu an tan chuak theita ani ti in kheten media a hril ani kula khomi puite chu he venglal angzomina in an pan khom lain venglal angzomina chu ngan zon kholama atlan chi a military council sipai te kovin kho a aron throilu ti riat ani mi pakhat chuan zandar somvela police motor pathumin sipai ui chawrual an lo thlenga konga thalai an hmu to phot chu manin an vua khochung muntina an auchel chula in pakhat phei chu suwa samin an luta an tv le dis tv te an ti chia saka silayen in nei tu mai chia an ka boka ma se a hliam na lutuk lo ti in asoi terrorist paite khu an ronu lai chuan kholal angzomina chu motor chunga a om bengdang thalai mi pathum an man te chu an soi saboka kholal chu khuwa omngam lovin sipai terwalin nganjun kholama achui ngal ti hriat ani ole tuna chuan min ang hleya tong kam le azin kongte ngai thlak ma in tahan kalimyo le achevel chanchin lo ngai thla ela nimin zuni somni pariat sangni le somni pakhat khan kalimyo huam chung christian thanmola mi somni christian mi som pathum le kol mi pasari william anni kolkul covid center atangin mi somthum pakhat damin an chuaka mi somthum pariat test ni in mi somni pariat positive mu ani tukin zuni somni pakua tahan bazar bul hnai kong sakle thlanga arin zar phar deuh bera rin ain bazar kal an thanem dorkai ten mas vu ama se kutkoro an bun me ulawu tukin zuni somni pakua jingdar sari le mini sompanga khan Myanmar zofa te zinga ha doctor ming thang kan nei masak doctor sangkhu ma hukum samsari paruk mi chu cancer awangin tahan f grupa aboral doctor sangkhu ma hi kol phai zofa te zinga literature lam le pathian thu thiam khosang sanga riselna literature le pathian thu rongbol na nei thin ani tahan ne na inzom ni chuana lam kol kul khu a positive mi somthum pariat an oma mithen khachu home quarantine in an oma mithen khachu sikula da anni hola litin covid-19 boipui tu volunteer bi sompanga anom thina atul tul an pui thin mas vu theu tura tlang aw ania khwal khu ariak lu tur te chu ni sompali quarantine tur ani tahan ne na inzom ni tlang na lam munlai khuwa kong pui kam vela mas vu alo an thanem hle kholaya pangai takin an la veiwa ka na tho an la thul chuang than lo ti hriat ani chin state lam lo ngai thla ila chin state matupi township a bufai supply military council sipai ten an lo dang chat chin state matupi township a bufai supply tur te chu mindat le matupi kong an dana wangin ha kha le matupi kong kanggo kong atangin an thiar luta zun thatop lama tangin sipai lib za somli te chuan an dan cha le mi athu tol chung mi te hna tanga hriat ani tol chung mi pakhat chuan matupi township a hian thal chung khan bufai ipsang ni z phurlutin anin dai thokhat lea tuna pdf 10 phurlu le antuma matupi township a lu an phal lawani ti in asoi sipai lib za somli te chu matupi khopui lu ma ha kha le matupi kong phanai nga hleya in hatin matupia bufai phurlu tur te chu an lo danga khochung mi puite an har sathu po tol chung mi pakhat chuan tuna tak hian khopui chunga bufai om to lawa then khat chu an lei khol satlem alo oma then khat ve thung chu khodangami leichop an om boka tuna tak chuan bufai dora bufai leitur om to lo ti in asoi bok sipain sarkar na an pong la ka tang hian matupi township a bufai lak lu an phalo na chan chu matupi cdf te hna reson athleng palang ti an hlovang ni in tual chung pa pakhat chuan asoi ani chin state nena in rina second region kalimyowa covid-19 in kai chonna asan chho zel rualin thina po atlaniam hlei theilawa ni khata mi somvel zel he covid-19 awanga thi ni in lomngai polami te chuan an soi covid-19 do tu pol chu danin kalimyowa meini somni pali atanga zuni somthum thleng khan thlakha chungin covid-19 nannakai rin helte telin covid awanga thi chu mi zahni don ani to thu hriat ani kalimyowa covid-19 shikai te enkol na mun puiber center omna kolkul khuwa damlo zahni somnga omin enkol mek annia enkol tu te chu nurse pani le volunteer mi panga mi pasari in an enkol ani
tun nuwa chuan covid sikai le rin hlel tamjok chu covid enkol na center enkol ain mania in enkol an tamjok ani chu ba ka kalimiowa oxygen le PPE korma mo na asang chawa thunei na la tu military council lam atanga chomdol na engma om lo wangin mania in tawdel vek angai ani ti in lomngai polami te chuan an soi ani tol chung mi pakhat chuan pon lama mani in poisa choin kan in cheka positive kan lo ni chuan mani ina kan in enkol tamai thin ani then kha chu doctor tenen phone manga in bia in enkol reng chungin oxygen khaila ka wangin boina antok thobok ani ti in asoi kalimiawa covid dam lo te ta na momo oxygen chu mongyua le mandalay kholama aruak thonin thunkha hnu chu lakle le thin ania mipui lam tho khoma lei oxygen siam na khol chu kalimio civil hospital a thleng to ma se in dailona ala om thowa oxygen bur in dailona aom rualin damlo enkol tu doctor le nurse in dailona lama har satna aom le boka kolkul centera tlomngai pol jinga mi pakhat chuan health department lama mi an in dai to lo enkol na lama po har sanna kan to ka health department lam chuan man ruavel min pe a nurse pani po telin anni pani po chuan phone atanga in ronin na an thoka damdoi lama mithiam taktak kan mamo ani ti in asoi military council in thunai nan lak nu atangin health worker te chu CDM zomin sipai thunai na hnuaya an hna tho chhun zom an du lawa tun thlengin lung oi lo na an lan tir renga sipai lam chuan chung CDM zom doctor te chu an man ba ka an license te an ti top saka na atangin an ban bok ani ma se health worker za somruk vel chu military council hnuaya ministry of health and sport department hnuaya an hnangai zomin an lu le to ti hriat ani kalimiawa covid positive le covid awanga thi zathum chuang anam to a chu wangin Myanmar rama kalimio hian covid nanna in kai chong tamber ni na hawin adota tamu apathum na chu renguna hlegu township apalina chu chin state a phalam khuwa le apanga na chu tedim khuwa ni in ministry of health and sport department chuan achin sia ani thulom omlam lo ngai thla ila zai thiam sangpia le athian ten tedim le kalimiawa covid wanga dam lo te man tur oxygen le akai hnoi man ruwa thanem tak an hlan sangpia chuan covid-19 third wave in nasataka atuam mek tedim le kalimio ba ka mun then khata nuna tam tak chan ani to wangin kanril ru an ema abik takin oxygen in dai lo na awanga thi anom ti te kan hriatin apoi kan ti tak zeta chu wang chuan kan theitok chu in keile ka chung khat leina tele thian tele HWC kausan member ten an tho khom ta ani ti in asoya an bungro tho khom te chu zuni somni pasari inrin ni khan ke som pani nei motorin rengun atangin alo chuaka tluang taka alo thlen theina turin min lo tong tai pui ro u ti in angen ngal bok ani tuna chuan a thleng to tura ngai ila ama saberata na anthil thon pek te chu oxygen cylinder liter somli burza somsari oxygen concentrator 10 liter pani flow meter somnga PPE level 3 zanga KN95 mask sangkhat surgical mask sanga pulse oximeter za AA battery 4 oximeter zahni te anni anthon na mun tur ta hi pakhatna tedima komati le damdo inpuya panina tik lui khuwa pathumna kalimyo ta u tira le tajin u centera palina siado khup kalimyowa pangana chotongpin kalimyowa te anni zaithiam sangpia hi gospel singer ni in pastor ani boka barmarama zaithiam lar tak tak tanen zaidunin music video anei nual to ani Myanmara nimin darkar somni pali chung khan positive mi sangkhat jani somni panga mu ani nimin zuni somni pariat darkar somni pali chung khan Myanmar rama positive mi sangkhat jani somni panga mu ani thu military council ministry of health and sport chuan ni jan lama anthu chua chuan antar langa covid-19 atho thumna positive mu tamber ni alani nimin khan mi som pani thi in mi sang thum jathum le pakua an thi to a tun thla jun sang ni le somni pakhat thachung hian covid-19 thar mu bel ania thi le positive po an pung deuh ni in ministry of health and sport chuan asoya shikai mu zong zong hi mi noi khat singa sangli jathum le somriat panga an tling to ani Ministry of Health and Sport Department in Atarlanda nunhung bera chuan shikai thar an mu tamber na chu Sagaing region Yangon region Sian state Iyawari region le Pago region te anni Sipain sarkar na anla ka wanga dulawa health department le tlomngai por sang sang te CDM an luta ka wakte
vole man ba ka an soi saklum awang te in ramchung risel na lam le covid-19 enkol na lama atla niam hle ani zalian media in atarlan danin vain zuni somni pakua sang ni le somni pakhat hian thantlanga covid test mi somli pakhat zinga positive mi som pasari mu ni in enkol mek mi somli pasari an oma mi pakhat athi ani rikhodara covid test mi somli pakhat zinga positive som pakhat mu ni in enkol mek mi zale pahni an oma mi pahni an boral ani ha kha a covid test mi somli ni in positive mi pahni mu an ni ole tuna min aw hle tong kamte lo ngai thla ila khothlang ram ta chu Myanmar ram chung politics a an enroll ti in thunai na pong lak tu fir fiak sipai how tu senior general min aw hle chuan mo pu in asoi Russia RIA in interview na chuan khothlang ram ten Myanmar ram chu ti chiat tumin ram thunai na chu an thunu na hnoya mi te hne na da tumin an bai mek ni in asoi Asia Pacific muna hlo omber chu ramchung in rel bol na a lo enroll ne na in kai hnoi hi ani atiboka Myanmar rama politics lama har sana thleng reng chungchanga in thlan masa a dan bo chiana te chui fel zo ani huna in thlan chu arang thai ang bera buat sai ani ang ti in asoya in thlan na political party zongzong antel thai anga in thlan na election law dan chu ti danglam ani lawang ti in thu atiam ani state councillor do Aung San Suu Kyi man ani chungchanga rorel na ko chuan achung thu thutluk na asia mang ti in min aw hle chuan asoya min aw hle hian Russia security lam kai hnoi conference a atel mai ba ka ral thuam leidan kong dapin Russia thunai tu tanen an indora chuti rualin Myanmar ram chuan Russia siam Sputnik V COVID-19 invenna vaccine maktadoi nivel leituma an thu po asoibok ani ole min aw hle jin kong le Myanmar a thil thlengte hlo ngai thla ila zuni somni khan senior general min aw hle chu Russia rama kalin Russia army General Sergei Kusugetovich Shoigu somna angein International Security Affairs Conference a avoi kuana chu azuchima cholkar khat ni sari chung athang bowa zuni somni zan dar som pakhata Myanmar leilung alal naram omna hne piroa himdam takin aron tumle to ani Russia ram leilung ara alaya anlo muadan vel khachu da tha in acham chunga adin hunwalua han thlir ta jok ila President Putin chu amu thailo phota amu phak china defense minister ni in Russia sipai io ani bera kongle lama chuan min aw hleyan thunaina apong lak malok kumin January ni somni pani khan Russia defense minister chu nepi doa azina min aw hlaya telin sipai how tu lok tenen anin kom how to a chu ba ka kumsang ni la somni November ni thum khan ani chu min aw hlaya nen video conference in anlo in muto bok ani chuta anin komna chuan Russia defense minister chuan min aw hlaya chu Russia military lam zirna university atanga honorable doctor ni na le choi moina apek thu alo hria tir dai to ani tuna taka Russia in a sarkar poma doctor ni na pechop chil ani lawa ma se ani chuan tunlai boruak hunrem chang mangin ahan la te po chu ani thai tho chuta ama ta tura thui nge an han hak tir chuan an lo te sual le tlat peka akor chung chuan a hanu pa fiam thu thona ni lo ma se mi pui tam tak munom atling pha amun mavel han en reng po in aro puite chiam lawa ral thuam lama an customer kumhlun le point emo downline emo mutamber an lo choi moina angvel lek ani bere Russia rama acham chung khan amu to nu defense minister hobak mubel anei lawa Russia Federation sarkar hroi tu tak tak te po amu phalo ani ber ani na taka chuan min aw hlaya chu tu dit muna Myanmar ram sarkar hroi tu lu ber ania chu wangin a level puya angai ruk ve Russia President Putin chu mu adu hle ang ti siat sa ani ma se Putinan mu atum tlat lo tun hnaya Putina ma a ngai dam deal ni om taka athing thilai video thalak vel kan boi pui vak khachu lada thari ila cholkar khaddon acham chung po in Putin ane na anin mu thu hi khovel chanchin bu media rin tlak pakhat ma in antar lang lo a omzia chu Myanmar sipai sarkar chu an pompui tak tak lo tina ani bera Aung San Suu Kyi jinlai boruak nen ain ang lo le pekhle ani ma se sipai ho tu ang chuan an lo pomin an lo dongsong thale a ram throi tulu ber ang chuan an pom lo thung acham chunga Myanmar rama thil thleng danglam taknia an soite chu sipai general Sowenan thunai na ala yanggonga Sowena le min aw hlete chena invela sipai security anom khatlat sipai general nupui fanaute sagain tlang buddhist zirna in le pui thiam ho chena mun lama antlan chia Satigu sayaro sipai tabiak ron ber pui thiam po a chenna a omlo ti le
Yangon Taketa Township lama sipai ho parachuta an wai thla mu ani ti te ania rengun khochung Taketa lama sipai parachuta an wai thlak na chan chu khomwal lam konga haral bai har sat to wangin ban boruak lam atanga bai tuma zuang thla chu po an thatlai ba ba to a chulai hmuna chuan PDF pol chau ni lo pol dang po an lo om to mai thei an ti an ngai ruwa zom zel dana chuan chulai hmun chu Yangon tuipui lu chhuwa theina ania chumi atanga mel enga mazata US Ronald Reagan indolong lian a oma chutatang chuan US pai anon putlu to emni ati thei rum ani ramchung din hmun inthak thlengdon ta tia chanchin bulama hanzia mai achak om man hle ani ma se than khat soidan chuan General Sowen ale min aw hnete chenna invela sipai punkhom na chan chu sipai function poimo pakhata Sowen a kal atuma wanga security sangber pek aloni ome Takita lama prachuta waivel khachu khopui chunga haral rel dan tur injirna an nei chawa tumdang anglo takin antikwal vel ni in soi om le daya a engjok nge chotakhu ka khuk pui jok tur ti po hria thiam a har sot le a suang to na khovela ngai ro na thumai bul kan la zel don chu ani phota chuti lain min aw hle thlona Myanmar ram lam pan lai chu Russia lama le zongin alo thok kwa le vei rol bok nen soitur atitam hloi boka media lamin atira athil ei sualwang antia athenin khochia lutuk wang anti lain then khatin Russia in abo ruak chin apelani chuan mo phurna alak lo tur thu a hil nuwa US radarin achuana thlona man fuwa an ka don tepa leilam atangin report an don man awangin arangin an let le a an hlau thong chuan Russia ram chunga athokwal vel mai ni oman soirualin then ompa chuan ral thom siamna dang awatlo le du wanga lom le atisam eta bukling lovin thu chu asai sa noi mai ani chu mai po alang ni lo US president in Russia sarkar hna rui hlo ka inhoi thujiak athona wangin min aw hlei mai in phi fai tum lutuk le lau thong chuan Myanmar ram chunga rui hlo dollar makta duai enga mazat man chu a haral tir mai ba ka Russia president ma a thingthi in ngaidam adil hial ni in video nen lam media then khata tarlan ania a video kha ajinian che MT lam chu chuizui to lo mai ila NUG lam la in sipai sarkar chu ramdangin anpom lo thu le NUG chu Asian ramin poma anin biak poreng thu an lo pong chok le ve bok nen Myanmar khole tuite tan karmasa weekend khachu kola eng zor ani bere ma se tu na chuan min aw hleya chu himdam takin awm na mun athleng to a Russia ral thom thami ngak le adu du ko kwalin hun amang chhole meka aral thom tharin engpoi tak khoi chhole angmo ti chu khovel media rin tlak ta thlir ani le dai to a PDF lampo in US ngak lovin anti tur anti chhozela Myanmar Military Council sipai noi thum le noi level ain mipui noi somnga an tamjok ti an hria chian rualin Vietnam mipui po in US rarel thiam sipai an tudol thei ti po an hailawa chu wangin angai nom zong ringot lovin atak zonga atak ramachen ahun to a nitlatur hnungzui reng chuan ni chuak tur kan hungai don lo ti po hriat a thome ole khati zong kha voina chanchin thar kan ngai thlak thei te chu ania ngai thatu te hin zawai chunga lom thu kan soye